Ndio wawe Aaron uri kurira irwariro Elia Awards Ruharo iri kuragurira abana abari kuzara bine obulemu ahambiri yagira ngo abazeyire ubutatunga bujanjabi obo abana bo babahereze kutunga uburuzi bunkobu nico kiri kuretera abana kuteganisibwa okumara akire karingwa. Abashaho abarukora abana abarukuzarwa bine obuzuba ha mutwe n'ebicweke bindi bahiga bazire kukora hanshonga z'abana ababukirikare umwana yo kuzarwa yino bulema ningashi yo kubari kukura katungo bulema nyabura umwana ogwe omutwaro mwirwaruro okugira ngo abase kutungo buhereza kandi ekindi utakayihwamu amasuku abo kuba ubuhereza buriho bwo kugira ngo umwana wawe abase kugira amagara marunji nangwa nanyi uramureberera ubase kugira amagara marunji. Aaron yayongera yagira ngo irwareri ndutunga abana abarukushanyara ubwongo hamwe nabine byimba ha mugongo n'ezindi ndwara. Abana abo turatunga obwire bwinji n'abana abo abarabine obulema obwo kushanyara ubwongo ningashi ekitureta cerebral palsy, abana abarabine ekizimba cha mugongo ekitureta spina bifida, abana abarabazimbire mitwe ekizibe echo ekitureta hydrocephalus, hari abana abarabine obulema obw'amaguru ningashi abine mitego oshanga amaguru amajugarenda nko kutomerana ningashi gakuzire ko mukagari kutora mu rubaju ningasho umwe bashikame bijere hariho na nabo abo kushanga iminwa yabo na nenkanka bicwekire ekitureta cleft lips and palates. Aaron yayongera yashabazire okoreka kuzomba fumo abo kubeki nikituma umwana yarema kukirombwire umushanga batwire baraza nko mu bafumu ushanga batwire baraza umyanye tariye mwenemwe ushanga umwana bamureta yatunjire ubundi buzibu ushanga yagireyo nko mwana bamwocheze umugongo ningashi bamwocheze nkamaguru ningashi umwe yazirwe nkaine nkekizimba ha mugongo ushanga bahashazire ngweno ushanga ino umwana ubukoko bwamutahira mu mubiri abazire abingi kwa kugira umwana yazarwa ine kuburema ne babanduza mu kushishara sento mu bafumu mu bahabros dija haba baruhira aija yaruhire ibyo kumugambira atakuvura naija kutekateka ngumwana bine kumuto mu byuma bine kumuteka mu byuma bikatereza ubwonko bakamushebeza ubwonko ushanga attitude yeye ahakora guru kuruho atokora modern okubicereza takumwanguhira bamwe hombazire babana aba bayereko buzubu bari kurabamo kureberera abana babo nukuba nukunamuzira abantu bakaba umwana nibasa kumushemeza umugongo namike kizimba twagamba ko umuntu ngazara umwana n'ikizimba mugongo nabasa utajetegereza hatinyo yakagira umutwe kandi no kumureta nk'umuntu amureke habera mbu ahisha abantu n'umutako marugasi tina n'abantu batamureba katuwe ngatoka mkwata ngo bamuheze umuntu bamujya ko kwakurenda kwenda kuza atungumira n'umwana kigumira umuntu gumana abana bachasha bakabandi barwara munonga barwara babakubi ndonde inako nchitwara mu marwara go witu bajya ngutwa batutukubabasa ndonda umwana huruka karushanga ahamugura etine bonyamo uruka sigazi gufaryo nkazimba zajye kazimba kinyebuza tuko umugirinda nonde myenje nibija bacererira okuragura abana bakikabire kirungi urahuke kumureta abo kubana aba emisine betakagumire kandi twamukoraho kare nano buremo bumwe tubasa kubwiheraho kimwe. Irwariro Elia Awards Ruharo niriyakira abana abino bumuga hamagara gabo barukurenga 5 buri mwaka kandi hamwe nabine mitwe ermwa mezi baruka 5 buri izoba. Umwana yo kuzarwa yino bulema akatungo buhereza arabayine potential ningasho kwebaza uko kugira ngo nawe arabaso kugira amagara marunji abaso kuzahishomero. Wa Sky TV agenshonga ndi Job Kato na naye barerake umurimbarara.